Ngwaye ikaze kumva njya ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi hari ku cyumweru Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana Sabe ubwo yari muri siporo rusange ko tubimenyereye mu Rwanda. Icyo gihe yavuze ko ubwandu bwa virusi itera sida bugihari cyane ko mu rubyiruko buri kugenda bufata indi ntera. Ibi ngibi rero yabisobanuraga cyane kuko urubyiruko bagenda birengagiza ko virusi itera sida igihari ndetse rimwe na rimwe bikaba bishobora kwafectinga ubuzima bwabo muri rusange. Iki gihe rero ubushakashatsi bwakozwe na RBC bwavuze ko ibihumbi 9 b'urubyiruko bivuze ko hagati y'imyaka 15 na 24 bose banduye virusi itera sida mu mwaka wa 2023. Bikaba bisobanuye ko 35% babanduye virusi itera sida muri mwaka bose bari urubyiruko. Ushobora kwibaza ngo kubera iki urubyiruko ruri kwandura virusi itera sida ku muvuduko ungana gutyo? Niyo mpamvu twavuye muri office tumanuka hasi mu baturage kugira ngo tugane nabo twumve ibitekerezo byabo kuri iyo ngingo, tuze kureba mu rubyiruko mu bantu bakuru ese babona ari iyihe ntandaro yo kwandura virusi itera sida mu rubyiruko muri iki gihe. Nitwa Mico Myiza Barinda Fidel, ikaze. Terwa n'ubusambanyi n'abakobwa b'iki gihe nyine basigaye biyandarika cyane. Gute umukobwa w'iki gihe nagasigaye yifata neza, kisigaye agera saa 12 atari mu rugo, ukabona bambaye imyenda itabahesheje agaciro, niko gituma abantu basambana cyane. Impamvu ubwandu bwa virusi itera sida buri kurushaho kwiyongera cyane cyane mu rubyiruko no kubera ko buriya mu gihe cyo hambere navuga ko nk'abantu batakundaga kubikoresha cyane, ariko kubera ko iterambere ryaraje ama YouTube n'ibiki byose ugasanga umuntu abirebye mu buryo buri abireba kuri telefone akifuza kuba yabishyira muri action kugira ngo arebe uko bimeze. Rimwe na rimwe nta n'ubumenya bifiteho kuba yakoresha ubwo bwirinzi cyangwa n'ibindi bitandukanye, bigatuma n'ubundi bwa bwandu bukomeza kuzamuka cyane cyane mu rubyiruko. Ibijyanye n'agakingirizo ubyumva gute ko umuntu yakoresha agakingirizo? Abenshi baravuga ati nta mpamvu yo kurera bomba mu ishashi. Bambara imyenda y'amamini bagatuma abahungu babareba cyane. Nose ntabasambana batambara mini? Oya. Bitewe nyine n'amasura yabo, ama makeup basigaye bitera. Uravuga ngo abakobwa nibo babitera? Abakobwa nitwe tubitera. Nta ruhare rw'abahungu rurimo? Oya. Uruhare rw'abahungu baza badukurikiye bareba amatako yacu, bareba n'amasura yacu. Biterwa n'ubusambanyi, none bigaterwa no gusambana mutakoresheje ubwirinzi. Ubwo rero bigatuma uwari urwaye sida nawe ayikwanduza. Bona serivisi z'udukingirizo ziba ziri ahantu hakeya, zirahari ariko ziri hakeya kandi yiri mu gihugu hose. Urumva rero kenshi n'ubusinzi nabwo buri mu bintu byongera usambanye mu rubyiruko. Ubushakashatsi burutse gukorwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya virusi itera sida UNAIDS bwagaragaje ko hagati ya miliyoni 37 na 45 mu mwaka wa 2024 babanaga n'ubwandu bwa virusi itera sida. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko abanduye muri uyu mwaka ku isi yose banganaga na miliyoni 1,300, bivuze ko abasaga 3561 banduraga virusi itera sida ku munsi. Muri aba banduye hari muri urubyiruko rusaga 370, aba bakaba bangana na 28.5%. Muri urubyiruko abarizwa hagati y'imyaka 15 na 24 bangana n'ibihumbi 210, no kuvuga 16%. Mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ho habangana n'ibihumbi 650 banduye virusi itera sida, bivuze ko abasaga 1780 bandura ku munsi. Nyuma y'iyo mibare yose reka twibaze iki kibazo: ese abafite virusi itera sida bafatwa bate muri societe muri rusange? Ese bahabwa amahirwe angana nk'abandi? Bahabwa uburenganzira busesuye nk'abandi, harimo no kuba yakundana n'udafite ubwandu, kubana n'umutima we wishimira kabone nubwo yaba bizi ko yanduye? Nta twabana peretse nkubeshye, nta twabana uko subu nyine umuntu urwaye sida sibyo ntabwo ubuze aho yayikuye, suzi inkomoko, gusa ubwo umuntu mwabana ushingiye kuki? Kubera yuko nagira impungenge z'uko nanjye ndi bwayandure, kuko nubwo kwa muganga bajya bavuga ngo ushobora kubana n'umuntu arwaye sida ariko ntuyirware n'abana muzabyara ntibayirware. Rero ntabwo nabyemera, nagira impungenge ko rage nazayandura.
Imibare y'ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC igaragaza ko byibura abantu 3200 bandura virusi itera sida ku mwaka, bivuze ko abantu 9 ari babanduye virusi itera sida ku munsi. Nanone kandi ikigo ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya virusi itera sida UNAIDS yo imibare yaryo igaragaza ko abantu 1120 hagati y'imyaka 15 na 24 aribo baba banduye virusi itera sida ku mwaka, bivuze ko abantu batatu muri iyo myaka aribo babanduye virusi itera sida. Reka ngushimire cyane kuba wabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi, ariko none kandi nkwibutse ko ukwiriye gusura imbuga nkoranyambaga zacu zose ndetse ukanadukurikirana kugira ngo aya makuru yose azajya kugeraho ku gihe. Ni ukuvuga ngo twitwa Imvaho Nshya ku mbuga nkoranyambaga zacu zose kuri Twitter, Instagram, TikTok ndetse na YouTube, ariko nanone ukwiriye gusura urubuga www.imvahonshya.co.rw kugira ngo usome amakuru ndetse usobanukirwe.